Naideklara nga under state of calamity ken emergency ti siyudad ti Batak gaputinam sa akan tidakkel nga uram iti public market. Mismo ni Mayor Marky Chua tinangrekomendar iti konseho parte na sa nga banag tapos iti pangalaan ti pondo amusar parte rehabilitasyon tinadael nga tiyandaan. Dagos mat iti mawag ni DSWD Secretary Gatchalian ken ni Mayor Chua para ti paay nga tulong ti national government. Malaksid ti DSWD, tumulong ni Congressman Angelo Marcos Barba kini Congressman Sandro Marcos. Iti datos ti city government, 400 nga pwesto, dagiti na uraman. Maraksakan met ni Mayor Chua, agsibod tawan ti casualty, iti daytoy nga uram. Iti agdama, manarimampay lang ti investigasyon ti BFP, nuan niya iti gapuna, ken nang rugyan iti uram. And yung mga nearby buildings po natin, para siguraduhin natin na safe yung kahit yung hindi nasunog na building. So, titignan natin kung safe or hindi. Kasi during the incident, malakas po talaga yung apoy. And yung mga nearby na buildings po natin, hindi po natin alam kung talagang okay pa yung yung stability ng building po natin. So, we need the assessment of the engineering office to conduct thorough assessment doon sa mga buildings po natin, the whole building po ng market po natin para mas sigurado po tayong safe pagbabalik po yung mga tenants po natin. Madama pa lang tuktalan ti BFP, ti dagop di ginaurang magamit, lako ken sansanikwa. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.